Manipur lengang putoli budget asi deficit taraba miyam gi yai fana bakari mata yaudra budget ni haina opposition oi congress na phong dok khay Indian Constitution के Article 3 was set up to an over state of Semlak Pada, Sohol State, Singduki, legislature, Singi, Ayaba Soidan Low behind the Manipur Assembly, no whatever. Factor Mayam railways की कुत्ता लाइट पर मरम दजरी बाम इम्फाल की रेलवे लाइन से करम मतम द लोइसन बगम गते के हाइबा ngam de haina railways minister na phong dok Rims की contractor लरीब staff सिंगो regular ताहालु हाइब डिमांडा contract employees सिंह का सिटी की थबक लेप की खोंगजंग संगसिन बहुकरे अमसोंग इरिल तुरेल सीना फंकीवी कागुई सिंलु पालमे मिसिगी असुब लंगला लंजिन जुलाई कुलुम दई फावबदा पुथोक त्रबदी मिसिगी असिगी जेएसनी फालो कुल लबी तिंगी खोंगजंग संगसिन लकदौई Mayam Kurumzari Adom the Imperi was Impact News ni a Keke Toxom Hose, Pungzasi Pavaki, Maruba Pausing and the Pizzery. The Ramato Super Manipur Legislative Assembly King Asi Nini San Manimit, General Budget Discussion, Opposition, Langagas in a Potoli Bazera say, Deficit Tarba, Miam Yaipana Bakarimata Yaudo Bazini Haikre. Question award Lawyer Matum, General Budget Discussion, Ado Opposition MLA, Ohum the Saru Yatun, Kanana Hoki, Kanabadu, Hogdo Ladana, Opposition MLA K, Mega Santrana. Assembly the Putoli budget aduda Sankat Sakat Paki Trust area sing Fazana Thamde, budget as a vision Yaudaba, Miami Kandaba, Bazini Haina House the Tumki. VWD employment Yaunat known as Sankiva district Tareki budget the PD% from Asinakari, Togodoribano, Langak Asina, Aso Pekes Kaya, Lautoki Edabu budget as the Yaude, Vazeta Paliba Trust area sing the Tamliba Selpam sing as a Yam the PE, Finance Minister the Putorali budget as a grassroots Tiki Kanadre. Matul ki lame lamai nipal mapung phana idaba budget asi mapung phade budget asi review to basungani haibu wafam thamki MLA ke Ranjit Su khannaina badu saruk yaki adubu budget ki kharan natharap to bamongda paliba BJP na lusi balenga asina opposition ke MLA sing mirai bibi ki wafam fukalaki khana badu da saruk yaki ba MLA L lokena pali balenga kasi coordination yaudaba mali leba kasi ki tungi vision lobda sangsin dadana Palamba Langa ke postmortem Tauborom the Oina Sanglaki Haibu Wafam Fukatki, MLA Lokena, Makatana, House the Center Highway Sing Sana Balupakoti Lissing Kunito Piragani Haibedo, Kaya Peter Labagi Haibasu, Kangde, Bazetasu, Yaude, Ising the Solomon from the MLA Sing the Department upon Taubada, Paitraga, Vote Kadavamina, Officer Sigbu, Koipu Puduna Satpasi, Sing Minister Yangsin Masungani Haiki, ruling the Gi Kananina Badu Saru Yakabe MLP, Sarasandrana. Putoli budget as a yam the meeting, San Bazini, Hanadi, Lamdamasi, Mingondaki, Putun Lambani, Bazet as May Ising, Lambi Tongi Sakot Toranga, Mieng Tambani. In Comzalisini Tramapan Pau, the Lamdamasiki upon cutting the pipe the upper tongue of Ising Pangan Bada Pangana Bahonari Hive Wafam Fondoki. Drama to Super Manipur Legislative Assembly in a series and Manamiki Yuki question award opposition game Zoikishan star question in a center ga NSN Ayang a Tonari ceasefire agreement say Manipur Yobra Yoragadi designated came Kayala Haina Wahang Tangatki Wahangatuki Bakumo in a say minister Nongtama Biriana ceasefire Manipur Yogde Lamdamasida NSN Ayang a designated camp like Haina Kunki MLA Suros Kumar Nasu Art and Culture Gamari Lena Manipur University of Culture Manipur Film and Television Institute Matau Tauba Horabra Salaina Babatik Sabami Masing Lairabra Haiva Wahang Pukalaki Wahang Aduki Pakumaina Art and Culture Minister Elzent Kumarna Institute Animak Nintina Matau Tauba Hore Institute Animak Nintina Salaina Balupa Koti Amamakai Kai Tokle Haiva Wafam Pongdoki MLA Okram Henrina Imphal International Airport as a bid Tikanari International Airport Haina Maming Onanaba Mamangi, Langang Warep Loram Badu, Karifim the Lady Haina Wahang Pukalaki, MLA Abdur Nasirna,
National Food Security Mission की मखादा Government of India na Manipur की दमक income जालिसिनी तरातरेट की सेंफम कया थादर लबगे हाइने वहांग पुखत की International Airport ममिंग ऑन की हंगखिबा वहांग की पाखो मोइना से मिनिस्टर नांगथम बिरेना Manipur की इंटरेस्ट गेंग तो ना ममिंग ओननबा Civil Aviation Ministry द वाफम लानखत करे हाइना थमकी MLA नासिर ना हम वहांग की पाखो मोइना Agriculture Minister V हनखलियाना Center the National Food Security Mission की मखादा स्टेट असिगी दमक लुपा लाख Satret kuntra mapan 10 nifumari kai tharak le haina house da thamki NSN gi si authorized oiba game laite harabrin hozik leising ji unauthorized ngatang oire makoi gi si tanthukna bagi wakhalon leibra tanthukka da wogadi karam kan da bungmanu thangkani aduga sir NSN IM na handakta gi jun thada khulgi khama somda Romeo Shelley habam ka gi changri pam lunglen habam ka jun gi tramnga sida hat khiba sida game da leire khulai pariga leire it is a well known fact adu leiri si husibo fadri bu kai gi no force satin kari gi no adu itaragadi akoi si kamai tawdana akoi gi micham parjai punsi se akoi chef oina lowdei si hali wi su khange leibom su khange kari gi faade gi sini som da ceasefire yogdabna mar kan unauthorized game si leite abne adu some activities kora koi ta da we cannot conceal the fact che ukur mak da huji honorable member na habi group mi hale moi office ma temporary hangaga salai bugumba hale ga muk shift bugumba adu gumba dum leite abne Madu punamuk to koi try the hek taba ka tanna bahai dare adu gumbagi khudung saba dum koi khudung saba longna de area sine am pap sol dum adu ga taseng na dejing ne de open wina be bin de hejek second point to je hangbi ki Romeo gi do koi masi si June 15 dani Kasom village gi da moi gi office su gi kano da si bani mob nung tog na moi gi usi office tu kai ni ko kai ni de koi somo to kya sa koi locally adu da dum ko gi makhada koi la sa do da phanan ba ta na ri na na thunje Manipur Legislative Assembly की तरह माथोई सुबह नोंगजू मिफम की नीनी सुबह निमित्ता हाउस के मेंबर हुमफू मकना अमतोइने यानदुना अनोब स्टेट अम सेमा मतमदा सोगलिबे स्टेट सिंगी लेजिस्लेटर सिंबु मैंडेटरी ओइना याब लौब हाइना वारेब लौखरे हाउस की मेंबर सिंगना लौखिब वारेब अदु स्पीकर यमनाम खेमसाना पाथोक्तुना मेंबर सिंग याब अरोइब ओइना लौखी मेंबर सिंगना वारोल अदु अमतोइना यादुना प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन ओइना पुखल लक्किबा resolution adu house ki members in amatoina mot piduna yanaki resolution aduna asumna hairi the house unanimously resolves to reiterate the resolution number 117 passed by this house on 31st August 2015 for amendment of article 3 of the Constitution of India by incorporating that the prior consent of the state legislature of the affected states shall be mandatorily obtained while forming new state and alteration of areas boundaries or names of existing states. MLA K. Zoy Kishan, K. Ranjit, Suras Kumar, Okram, and Loken Singh Amadi, K. Govindasna. State Singing Kay Samdok Chandin Taubada, State Legislature Singi Ayaba Low behind a private member resolution, Oina Pukalaki, member Sigi resolution Asida Wahi Watada, Kara Nungaita Yaure, Aduna Samdok Naba Deputy State Minister Yunam Zoy Kumar House, the Tamki, State Minister Nongtonam Birena, private member resolution Si, Hana Sukayak Putoktana. Pass document aduna lenga ki maikedi ki oina state asigi ngam khai samdok samden tawbada state government ki ayaba lobana hena fagadra haibagi wafam putoki tungda opposition ki leader su oriba okram ibobi resolution asi private member khara hana su kayar putoki laikre adubu kanabadi oidi haiba wafam thamki loinena private member resolution asigi mahutta house ki member singna amato oina yanaduna amuk hanna nauhonana khanaduna putokna ba speaker ki puring singsin ki resolution adu sendok chanjin taunana ba haiduna speaker na house ke session pukai ma postpone to kiloina member pumna magna yaba anoba resolution ama semdana puthok laba matungda house na amatoina yadana pass tawki matam kuina adugum laba horak laba laloba asigi ingna shanti oina bharat sarkar ga tawrei ba khongthang achidi ai koi su sogatli tawbata dinga si fawda center ki leader singna aduga state stale riba BJP ki lairibasing organization ki site ki chu aduga sarkar sibu pubiriba site ki chu framework agreement ki nungi oiba wan thok aduti ngasi baw bahai na lairi sigum basiki issue lakpa matam dadi
चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग नागा ताब लम सिंगती बंबुला थादना अदुकी मदि हराउ तयाम्बा फोंतोई अदुनदी अखोइद नुंगद करी लेरिबनो आबसे अखोइद सममनबा अम लेबा इनिस फॉर्म दो इतागेदी अखोइ सपोर्ट तोनिंगदे कयनो सी फॉर्म से सक कितारगेदी मसीदे तोगदु मीनिंग दी कयनो हाबदा ngसाइगी अखोइगी हाउस की रिजोल्यूशन याउदना कन बिल से इंट्रोड्यूस तो याय हाइबगी अर्थनि सी वर्डिंग से फजरे पाबियो अदुदने इन ngसाइ लेदो अदुना आइदा चुमथोक्सी नत्रगा इनिस फॉर्म दे चतारगेदी आई डोंट वांट टू बिट्रे द पीपल ऑफ मणिपुर आई दि डिसेंट तौजगे होजिकिदो सैमटोक पिरो अदुगा खोगी साइटगी कनोमा थमजगे यारगदी हाइबनि याद्रबनिना मयामना प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन तौबदो दुम तौबिरो अदुगा अनी दि चलनुमस अनी दे ओय हाउस तौबिरो अदो यार जस्ट गो हेड प्राइवेट मेंबर अखोई पार्टी ना प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन सी मूव तौरीसी मसी चतब यादे हाइदना तौब सोमददी आइदी तौहनिंगदब इंटरेस्ट चप मानबनेब अदु गवर्नमेंट ना हाउस ना यूनानिमसली अदुम गवर्नमेंट ना मूव तौबा वरो और प्राइवेट मेंबर वरो अदु प्राइवेट मेंबर अमनिना तौबदी हाउस ना यूनानिमसली आइगी मोटनी को व्हाट आई फील हाउस ना बोथ opposition and ruling सब मानना unanimously resolution जी adopt तौरगा आईडी था बदुना होय प्राइवेट मेंबर जी withdraw तौरसु तौदसु अदु withdraw तौरगा गवर्नमेंट की ओइना अखोय opposition सु कैसु support तौरगा हाउस ना unanimously resolve तौरगा था बदुना आई फगद्रा ngasi nungthil sathaki session da lenga ga sahi gi oiba budget ki general discussion da opposition के MLA सिंगना थमलके वाफम सिंगी clarification पीरेदुना finance minister की portfolio से फाइबा deputy minister युनाम जोय कुमार ना BJP ने लुसिंग बस उसी नबलेंगा असिना income जाले सिनी तरा निफान की budget का मरी लेने हाउस के member सिंग वाफम कया म थमदर budget असगे मतंगदा खंगननब होनरकपा सिदा अपेन फोंदोखी फाइनेंस मिनिस्टर युनाम जोय कुमारना हंदकी बजेट असी माइकई कयादगी डायरेक्शन लैतब बजेट नि हाइरिबा से अरान बनि हाइरदुना बजेट असिना मिफुम खुदिंग मकी याइफा थोरांग स्कीम लोइनाना स्कीम सिंग अदु हेना मपुंग पाना इम्प्लीमेंट तौबदा ट्रस्ट पीरी हाइना फोंदोखी बजेट असिदा सोथदुना लैरिबा मियोय कांगलोप शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट डिसेबल अमदी नुपी सिंगोइबा फन याउदी हाइना ऑपोजिशन के MLA सिंग हारि वाफम अरान बनि हाइरदुना फाइनेंस मिनिस्टर ना डिपार्टमेंट वाइज होइना थादरिबा फंड सिंगदा तोंगान तोंगानबा वेलफेयर सिंग याउरी हाइना सेंगदोखी अनोबा लेंगा कसना हेना ट्रांसपेरेंट होइना अमदि करप्शन लैहंदनबा चौकत थौरांगी ओइबा फंड सिंग बेनिफिशियरी सिंगदा यहोनबा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DVT की खुतांगदा तौरी हाइना सु फाइनेंस मिनिस्टर ना मखाता की सी मिनिस्टर नोंथनबा बिरेना फाइनेंस मिनिस्टर के वाफंग सौगलतना बजेट असिना स्टेट असि लंबी थोंग फगनहनबा युमथोंग खुदिंगमक्ता अफब थंगनबा इसिंग फंगहनबा लोइनना लॉ एंड ऑर्डर की फिवम फगनबा होनबदा हेना पुनिंग संगली बजेट असिना सोइबा वाटपा लैगनी अदुबु ऑपोजिशन ना मतेंग पांगबियो हाइनसु हेना मफुंग फानबा सी मिनिस्टर ना अपील तौखी ngasi ki session ki saruk oina finance minister Yunam Joy Kumar na lenga kasina August tha phawbada sijinaba lupa crore lising amaga kunthra manga lakh manga lising nifu humdoi ga sani yankhai gi senfam su vote on account oina puthoki senfam asi house ki member singna sayena amata yaugdabagi mot thambadagi speaker na ayaba pidna pass tauki session asi ki saruk oina finance minister Yunam Joy Kumar na Manipur Appropriation Number 3 Bill 2017 House ta khanana ba move tauki Zeribam Imphal ki railway line asi loisinna da lam lausin ba umang amadi lamlaki sa ose kamari laina ba clearance loba service hongdo hongjin tauba thongi mathak amadi makhada lambi sem amadi law and order na singba kayagi makha poli haina Railways की Minister of State राजेन गोहेल न ngasi राज्य सभा दा आइबा पाउखुम ओइना पीखरे मणिपुर की MP KS भवानंदन हंखिब वहांग अमगी पाउखुम ओइना मिनिस्टर गोहेल न पाउखुम असि पिरखिबनी हारिबा मरम मयाम सिंह असि रेलवेज की खुत्त लैबा नतबनिना Ziribam Imphal की रेलवे लाइन असी कर्म मतम दलोइसन मंगमगदगी हाइप ngamde haina so minister na phongdoki kilometer samga kunmanga sangba Ziribam Imphal rail lambi asi lupa koti lising mapan satruk yankai nipan sang sagadabani sahi sigi March lising ni taratret phawda lupa crore lising mangaga sani humputra nipan sangkre lising ni taratret tara nipan gi damo lupa crore lising manga samri su kai thok le haina minister na phongdorali rail lambi asina Ziribam Pangai Singpao
Kaimai, Kambiron, Tingao, Kongsang, Awangkul, None, Tupul, Hausung, amadi Imphal na sing mafam sing asi samna halagani haina su phongdoki. Regional Institute of Medical Sciences RIMS की contractor लरिब staff sing recruiter tahlo hai ba demand da Contract Employees Welfare Association RIMS na ngasi teki thabak lepi kongjang sangsen bahukre RIMS की लरिब contract sing na ngasi OPT mamang de wakan infam phamdana thabak lepi kongjang sangsen bahukhi bani panba yabadi RIMS ta lariba contract staff sing gi manungda thabak torakpa sahi manga degi sahi kun helaba kaya yauri loidena hokhi ba sahi lising ne 13 teki hauna contract staff sing na regular tahlo haidana Tongan ba khongjang sangsin dona lakhibani loinana July 13 da RIMS ki authority the Contract Employee Welfare Association or RIMS na memorandum ama pisin dona July 13 phawbi manungda makhoi da talib demand sing pibidrabadi matam kaktan thabak lepi khongjang sangsin lagani haina su RIMS ki authority da khangan khrabani hairi strike sen ha de koi regularization review amosung mapanda koi negrims ka response chanai ba pe koi 50% de yawa pe ben si ju PPO na ha pochi mamang demand cha thagi boni hoji po moina thabo on onthor pe kem lagi dabna maram marga koi je amuk nong namo strike si tok jabni alben July pesen le jet 17 phau de manung onthor ta koi jet 17 de koi strike to ne ha pochi thamgim na du director lai tamna maram marga out of session ogi maram marga koi strike tok jagi de ko ado hoji makha ta koi na koi ngasi de hok jami strike makha ta response lak ta bo khum khutana te koi demand phang bo koi je thabo hek onthor jabok de koi makha ta strike cha kan cha thagi ne Saliba tha siki kolumdoi phawbagi manungda kagoi sinlo palmai mihat kya sumba langla langjen puthok thabatarabati makhal makha kya gi khongjang loinana tha si tang kun manga dagi Imphal ukrul lambi thingbagi khongjang sangsil lakadori banbayai Imphal iski manung sanba sawbung sairem khuldagi kagoi sinlo palmai sahi tarani pan apopa laikhidraba lankaulung palmai tha siki kunda urup makha lekai mapagi iril turel torbanda singnaningai oiba mongda siduna leram khibani thasi ki tang tara turte ki thiba khangdana lerak khibi kagoi sinlogi mesi ase singnabadagi mesi ase ki matang da sengkhiba JAC na sena ba puthok triba phawba asi baksang lok hiroi haina khongjang sangsilli bani ngasi JAC ase na sindana sawbung khulgi akoiba da taba imai bel singna sawbung get ki kaitia da wakan ifam sathaki mifam aduda saru yakhiba JAC ase convener panti golmaina Mihat pasingpu puthok pa ngamdaba amadi matik saba serak pi dabana malamdam asida nupi hat pake sang hengalakpani tha siki tangkulumdoi phawbi manungda misi asika sumba langla langjen puthok tuna sena ba singi matik saba serak pi na ba se minister danga si memorandum ama pisin kre fast track court athuba matam sana handuna kudak ki oina mihat pasing serak pi drabadi nongmagi misi hengalakani Mihat asigi matang dan National Women Commission dasu stero lama thaduna khangan kre Assam Manipur amadi Nagaland gi nupi lup singal loina nupi singbu tamtina hat pik mayokta khongjang sangsin gani tha asigi tang kolum dai phawpi manungda laingak na subol langla langjen puthop ngamdrabadi ukrul lambi thingba yauna makhal makha kaya gi khongjang sangsin gani haike Nupi konai bu ilai na ma pamarang khangdana tongan mamong da mi hat mi punsi thingna da ba miam pun khojang semin na do bani ha se koi miam da so appeal to jari aduna tang kun manga sida asigumba maram sa ba pramai puthok to na mi hat pasi puthok tra badi koi ahan bo oina koi okru rambi si thing ba hogani duga mathang da koi pai khat pa ya ba lalong kaya puthok raga koi mama sing nupi konai Pumnamak asida khak na Assam Manipur Nagaland loi namak tie up to ne khoi Manipur khak ta toram badu tok to na national level da phau khoi move to raga nupi khonai mi hat mi pun nupi ot nai basi tok ta bia de nupi khonai si mi hat mi ot mi nai si tok anda ba serak preview have si khoi demand thamjabani CC Higher Secondary School ki oza tare transport tawkhibi ki mayok tanga si school as ki mahiro singna irang khawrakre Education Department na oza transport tawki order handu o haidana masing yamlaba mahiro singna Department as ki office tamna khongsat chana na bohona rakhi mahiro singna khongsat chat ka dawre haiba pau phangbadagi Imphal East Police ki kangbu amana mangjauna na ngak sendron naiki adubu mahiro singna police ki athingba marakta khongsat chana na bohona rakhi mahiro singi khongsat adubu police na thingna na bohona bada nakalani ki marakta mungna rakhi tanja da mahiro singi maiketi police tamna nung langsilakhi police ki maiketi kisu tiar gas cell kaya kaptana mahiro singi do tankhai ki police ki action da mahiro mangarom aso pannangki aduga mahiro sing na langlakpa nungna makokta pandana Imphal East commando ki OC B Lungthang Paifei Soki tungda ahenba police personnel sing laktuna
संगसिल्लक्तुना इरांग अदु लाक्सिनखी खोंजंग असिगी मतंगदा सिसे हायर सेकेंडरी स्कूल की मैगजीन सेक्रेटरी सोराइसम तोमन हाइकेबदा सेशन हौदना सिलेबस तंखाई सलबा मतमदा ओजा ट्रांसफर तौबा हाइबसे मनम सादे एजुकेशन डिपार्टमेंट नुमित हुमनी की मनुंगदा ओजा ट्रांसफर तौबी ऑर्डर हंदोक्त्रबदी क्लास बॉयकॉट यावना मखल कयागी खोंजंग संगसिल्लगनी लोइनना सब्जेक्ट हांगदना स्कूल असिदा नौना हापसिल्लगलिबा ओजा 15 बु जॉइन तौहलोई हाइकी छात्र सिंगिदा अवाब अंक लेब ओजासिंग जे काइनब मतमदा कोइदा अचौबा एकेडमी एटमॉस्फेयर अचौबा अकाइब अंक लेब अदुना गवर्नमेंट दा कोइना मई लेनब डिपार्टमेंट सिंदा कोइ मैरोसिन महु छिनजरे हारगा कोइना ngasi da नुमित निनी हुमनी सिगी मनुंगदा कोइ चप चाबरी ट्रांसफर तौरि ओजासिंग अथुब मतमदा कक्पीदब तारगदी कोइ मखल मखा काय खोंगजन बा होरनी कोइ क्लास बॉयकॉट तौबा लोइना कोइ संजन थोंग लंबी थिंगजनबा अमोहन कोइ क्लास तौदबा लोइना लाइब ओजासिंग जॉइन तौहनदबा लौना सिदा ट्रांसफर लाइबा अतोप स्कूल की लाइब ओजासिंग ट्रांसफर जॉइन तौहनदबा हाइना कोइ स्टूडेंट यूनियन लेपनारे नाकल अमरमदा लेक्चरर मयाम अमा नुमित हुमनी की ममांगदा ट्रांसफर तौखिबदु महिरुइसिंग याइफनबगी दमक येंगदना तौखिबनि हाइना एजुकेशन एस डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनीत जोशी ने फोंदरकली ngasi numitang wairam baupara da leba SSA की ऑफिस दा पाउपिसिंग उनबदा जोशी ने वाफम से फोंदोखिबनि जोशी ने मखा तारदुना ग्रेजुएट की ओजा सिंह असि की मरकता प्रमोशन करकपदगी ट्रांसफर तौदब यारक्तबा ओजा सिंह नसु पोस्टिंग पीबी हाइना से थारकपा पोस्टिंग पीद्रगदी मखोई थागी तोलो फंगलोइदब मयाम अमा लेरकपदगी ट्रांसफर असि तौबा यारक्तबनी स्कूल अमदा सैंक्शन पोस्ट ना ओजा अहुम ओइबा अदुगा लेबना ओजा तरुक लेरंबा यावरी स्कूल अमदा सैंक्शन पोस्ट की ओजा हेना लेरंबना अहेन ओजा सिंह अदु ट्रांसफर तौबनी स्कूल सिंगदा महिरो हेंगलक्पकी मतुंग इना संगदबा ओजा अमसुंग सब्जेक्ट खुदिंगी वालेबा ओजा सिंह मेंशन नब होनरी हाइना फोंदोखी सब्जेक्ट वाइज एकोना सैंक्शन स्ट्रेंथ गा अवेलेबल प्रेजेंट सर्विंग गा तौरगा वैकेंसी होतपनी अदु वैकेंसी होतपा मतुंगदा अखोना हौजी की प्रमोट तौबा ओजा सिंगा एडजस्ट तौबनी ngasi अखोगी डायरेक्टर गा डिप्टी सेक्रेटरी गा अंडर सेक्रेटरी गा मोखोगी ओजा सिंगा अदुगा स्टूडेंट सिंगा अदुगा स्टूडेंट यूनियन सिंगा वारी सारमे मोखोना डिमांड खरा तौई अखोय कंसीडर तौगनी यारदी ngasi नत्रगा हयेंग अखोय करिनो अमा तौरगा अटैचमेंट तौगद्रा ओजा सिंग अप्रोप्रिएट नंबर यारी मखाइदी अदुम अखोय प्रोवाइड तौबा हुनगनी मयामना अखोदा कोऑपरेशन पीबियो मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम बु हेना फगन हनबगी पांदमदा महिरुइ रुप देसाम अमदी अनसमना अखंग हई सिंगा यामना कुमना खनरब मतुंगदा दिमा निफुमाथो याव मेमोरेंडम अमंगरांग से मिनिस्टर एन बिरेन दा खुसिनखरे हाइना देसामना चेरोलमदा हाइरगली स्कूल एजुकेशन अमदी हायर एजुकेशन अनिमक्ता अहोंबा पुरंग पिसिनखिब मेमोरेंडम अदुदा स्टेट कमीशन ऑन एजुकेशन हांगबा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नहुन सेमदोकपा स्कूल सिंग रीऑर्गेनाइज तौबा SSA रामसा मदे मिड डे मील न सिंगबा प्रोग्राम सिंग निंगथिना सनहनबा इंफ्रास्ट्रक्चर फगलहनबा अरापा मदे सिंगी मफम सिंगदा ओजा महुत थाबा याहनदबा कॉलेज सिंगबो NAAC की एक्रेडिटेशन फंगहनबा वोकेशनल एजुकेशन की दबा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट सिंग लिंखतपा वुमेन कॉलेज अमदे मॉडल कॉलेज सिंग लिंखतपना सिंगबा डिमांड कया यावरी खुंद्राकोमदा लेबा नारेम बिरहरी कॉलेज के प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमदी गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी रिजाइन तौ हाइदना कॉलेज से टीचिंग अमसंग नन टीचिंग स्टाफ सिंग वाकन इन्फॉर्म सथखरे अनोबा लेंगाकना थोखिबा एप्रोप पोस्ट तरातरत के मतांग कॉलेज से प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना कॉलेज से गवर्निंग बॉडी की वारेप की वांगदा थबक सतरकपदगी वाखर इन्फॉर्म असी संगसिनखिबनी अथुबा मतमदा मखोय अहोंगी मथक चराक पीदब तारबदी कॉलेज से ओजा सिंग मास रिजिग्नेशन तौरगनी हाइना ममांगदा लाउथोखिबा लेखरबनी लोइनना मास रिजिग्नेशन की मांगोइनना हयेंदगी ओजा सिंगना मास कैजुअल लीव लौरगनी मेफम अदुदा सरू याखिबा कॉलेज से बोटनी डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइबम ज्ञानेश्वरीना पोस्ट तरा तरह अदु फिलअप तौरना पथा असगी तांग तरेता GB मीटिंग पांगथोक्तना पोस्ट असगी दमक अपॉइंट तौगदबा ओजा मदि नन टीचिंग स्टाफ सिंग मिंग थाननबा सेम सारिंगै मियोय अहुम असिना एडिशनल अप्रूव पोस्ट थोक्त्रिबा फावबा बाय पोस्ट थमननबा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा साइन तौरंखिबरी मरा लेबा मियोय अहुम असि मतिक साबा सेराक पिननबा कॉलेज असगी चेयरमैन दा था असगी तांग तरा तरह वाकटलबसु ngasi फावबा रेस्पॉन्स पीदना लागली अथुबा मतमदा चेयरमैन रेस्पॉन्स पीदबा तारबदी मास रिजिग्नेशन तौबदा नतना हायेंदगी मास कैजुअल लीव लौरगनी हाइखी इम्फाल साइकिल लबी की अमतंगारबा कॉलेज असिबु फगनबा सही कयागी ममांदगी वाजदुना लागलबा ओजा सिगी येंगलगा लैंगाकना पीखिबा प्रोसेस अदुदा चथनबा होनबियु हाइनसु मरि लैनबा सिगी पुनिंग सिंगसिलकली
Imphal the Guinness Cycle Road Pouch, the Sinkak Labor College, then the Kendra Marigi students in Nax, Hangang Kendra, Kurai Kendra, Kundapon Kendra, Cycle Kendra, Marigi Angazina, Tamzari, but then the one lied about sponsoring Gamzadaba, Satramayang with Tamba Moidi College and never. So, but Andu late other than labor say. Aku itu sunung aja deh, session horopa matam ni, sila itu authority na cuma yang sang bidra bani na, mass media agi true da, aku nama mateng logistik aga government side agi kari no tahu ya ba, mateng khas tang pang bidra aga college, hingga college mo, oina na ba, mateng khar pang biu hai na. Mito mian sana Manipur Legislative Assembly da Mikhal Namai palak tuna lenga ke oil thaudang da yausil pai base live activity hen kang lepa student association case ke sero laman hairi isane sabu kanjana ba state ki constituency ni pan haibadi wangkhai thangmai ban sukunu uripok bisnupur kangpopi sagolban amadi jiribam hariba assembly constituency sing asida yelong mi singi sir reservation thamgadabani haina government ke puning singsil lakli amaromda case ena sangsil lakpa khongjang asida indigenous people association of kanglai park ipang na su mapung phana sagot kan hairi loinana lamdam asida leiriba CSO student union amadi lamdam asida miyangi aipana ba leiriba loop sing na su mapung phana sagot pinaba ipang na apil toragli lamdam asigi yelong mi sing kanjana mitop na mikhal thingna ba lo sem haidana kanglai park association sangsil lakpa khongjang isaruga moina ngasi Manipur College ki mahiroi na wakan infam phangkhre wakan infam adu saru yakhiba mahiroi singna yelong mi singi saktung mat payaroi mitop na lengak suri pai be yaroi haibna singba kolau khaya lauki yelong mi singi mayokta lamda masiki lengak loi singla loriba pirep ase matam suppagi tawbidanaba JSA against discriminatory and unceremonious removal of Chief Secretary ki sero laman apil torokli nakal maromda hana Chief Secretary oina ba oina namna bakisona masa matom tak oiba wakalon da yelong mi miyam gi apa makarino khangdana lenga kasida voluntary retirement ki sero pising ki pasi aran makhongthang ni haina loba galoina na atuba matam da sero adu handokadabni handoktrabadi leibak miyam na mahakpu intokani haina su sero sina makatarakli matang sois da brega malogzage Manipur madi maling tongan bi pau singaloina na ai koi break tege yamatuna hanjarke impact news bu mi tadun lebiyo break batang da mayam am kan taram no sare bulletin sigi makata pau mayam da pizari problems and prospects of teachers education program in Manipur with special reference to implementation of NCTE regulation 2014 haiba theme da national ki thakta numini ni sumna sataka da seminar ngasi haudokre seminar ase lyric memorial charitable society ki bi makada RK Sanatomi Devi College of Education Imphal amadi RK Sanatomi Devi Research Institute of Social Sciences Imphal asindra North AOC da leiba college asiki seminar hall da pangthoki bani B.Ed amadi EVET course singi matang da National Council for Teachers Education NCTE na ingkum jale sini tara mari da thokiba regulation asina Kunai asida ho makhara di lag lagani ngasi ki tharamada da atoiba meeting le noikheba Manipur University ki Dean School of Social Science Professor and Lokedrana NCTE regulation asina lamdam asida lariba Teachers Education Institute singi academic ta lakadab ahong ba di tongan tongan issue sing khanaba oina seminar asi pangthokpani sahi khargi mamangda B.Ed amadi M.Ed course sing asi sahi amakhakki program oiram labasu ingkum jale sini tarani thoida Justice Burma Commission na pukhalaki ba recommendation gi batungda NCTE 2014 regulation ki batung ina course ani asi sahi ani gi oina sangdokre NCTE ki regulation asina teachers education tamni basingi curriculum amadi han leramba syllabus ta anoba qualitative oiba ahongba malalagani haiki seminar asigi hanba academic session da perspective view of teacher education in India with special reference to NCTE 2014 bridging the gap of untrained teachers in the teacher education program with special reference to distance learning amadi development of secondary teacher education in Manipur problems and prospect haiba thimda resource person kayana wafam kaya phongdoki ngasi ke seminar aduda RIENCRT ki Dean of Research Department of Education Professor BN Pandasu Sarugyaki hana lermiba akoi curriculum aduga syllabus singse masida yamna anoba makhanamagi aduga yamna qualitative oiba ahongba akoi thama abanaba mayam sing asi akoina kano 2 days gi seminars da yan mamutana akoi Manipur da leriba teacher education gi institution sing asida masida akoi gi khangananaba aduga masi apply to matamda kanama makhanamagi impact lak pa yabage ana haibadu mayam punamagasi akoi oja mayam sing asina
खनरगा पुथोरकनी हाइबदो अइना आशा तौ गारी का लोइना नंबर तुरे दा तासिन खिबा मपा मसा बुकन खिबा मियोय अनिदा ngasi kanglaipak Nikon and Shine Steel Studio na asam kodol tamdan kai khomna wot kare car tongdran lakpa mapa masa ani khak car adu ka loina nambul torel da tasin khraba matungda thawai khubak da hatna thongna phana mapa masa bu kan khiba miyoy ani adudi khonga pat me ai lekai digi motum sarat amadi premila ki masa no pa motum nanau amadi kongba khetri lekai digi laikhidraba kaisam barun amadi kaisam ombi baruni gi masa no pa kaisam sundarni motum nanau hariba miyoy asi sahi kulhumdoi suraba hojik Northern Crown Club khongam pat ki football team sanaroini ngarang khudong thi thodok adu hek ubaga mahana nambul turena song thaduna kar manungda yawriba pikliba nupi masa adu kan khibani loina kaisam sundar hariba miyoy asi sahi kuntha mangarom surba nomugi aphangba thabak surga leijaba masa ani leiraba miyoy ni mahaksu thodok adu hek ubaga nambul turena kumdana ising manungda leiriba mapa masa kanana bahona bada asoba thogang lokhiba ki tamang makoi ani ki thongna bu kai khomnaba amadi thagat pa phongdok laduna Kanglaipak Nikon and Shine Steel Studio na asam kodol pot tamkhibani mapasina khitang maje iroi bu haita bu kaino mana haireba angang am yawena mayam di midi yam leiko do taraga ju kanamta sangde adu ai je kumdhabne wal ju yam wang le me aine yam wang da hoiningwa ising do force kan mani thong jang to so ngamdreba thongnau jang to musida aina sumaina khutsin lam bisida angang je thingna ba ta makhut se han thingneba sai lingjum sai da pairaga chingthok pasida driver gi ko nga dhanab je si da palle maje sumaina khut se khumjal laga magi sumai thang laga driver ga khoi si keno left side ki tongbam je mayai ki kar ki du da aina khut se sumai inthora ga angang ji chingthok pane machim ban je musung musalame ising ga thame ba nangan pak pak thai ba nangan pak pak tha ji mai ising je kam thora ga gyan ha pe lai ba punsi nong da apha thabam tomaga mi mayam na sahi jam je chona hungna ba sumaina ta hoba sina mating mi amagi mating pang na hing mu jina na nungai ba mo ine ai mayam na message pine Indian Public Health Standard ki norms ki matungina CAC amada doctor taramathoi ki tadana legada basina CAC yari pokta sungna tangi doctor ani khak leibana emergency service 24/7 asi tingji lagani haina ngasi Hospital Management Society CAC yari pokki funky ba emergency mipam amagi maserol na khangalakli athuma matamda mari leinaba authority na miyam gi awaba khangbiduna public interest ta laifam thokpa doctor masing suna thabirna ba Hospital Management Society na afil torakli Handak haidok khiba bosem na loba class 10 ki examination da fail examination ki fall da soiba kaya yarok khiba sida senaba bosem ki staff singi mathakta laingak na akan ba action lokat kadavin haina students union of kanglaipak na thadrok pasero lamana demand torokli Sahitya Academy na S Tombi RK Bhani Sana Charitable Trust ka khusam nadana ngasi Pandit oina Bogeshwar Singh na laikhidaba sahi matpitra subakumoning Singh boina literary forum on life and works of Pandit oina Bogeshwar Singh ko bathorma mapang thokre Manipur Press Club ta pangthokiba program adu da Sahitya Academy Kolkata ga officer in charge Gautam Paul Sahitya Academy New Delhi ki Manipuri Language Advisory Board ki convener as Bihari amadi S Tombi RK Bhani Charitable Trust ki chairperson as Mani Laima Devi na athoiba mithung le noina sarugya ki thoram achida Pandit oina Bogeshwar Singh na hinglingai matamda iramda masigi mari laina na iramba wari lairik isai nongmai gi maramda phongdoki थाइनगी इपा इपो हाक्तक्तगी चिंथांग सिटना लागलिबा वारी लाइरी खुचुआ कोई इसई नोंगाई मयाम चिंग चिबु योखतपा पांबा दुमा मियोय मनी हाइदना माक चेंग चिबा ब चिंथानरी मनमदुना ngasi aikoina magi punchi amsung thaba haibisi dai koina tawribisi leikhidraba chahi mogdani pan chure hoji mogdani pan chure je mahangna tawrime manipuri samasida manipuri Korirol saitaji sakone bagi damak tamana tawrime thabak singa che nahuna mo koi yengba yare Sandel district ki manungsana mol tokta leba mari suba sam regiment ki havildar orba moirang kono de moirang them hirasan de mihata sena ba mioi ma phagat ngam khre phagala ba mioi adudi kairin phabi maning laikai de ki ningthauzam tomsa sahi yang kai apop gi mingna ningthauzam kolabiduni mahak ngasi kaksing bazar de kaksing police ta fadana Bistunpur police ta sinakre amarom da mihat pani hari ba tomsa gi mayum miam sangdar mai thagani hona bada Bistunpur police ki team amana matam sa na laktona irang adu laksin ki loina na phar ba mioi asi farsi tawdana halu haidana JSA against brutal killing of Moirang Tim Hirasandra Manipur Chief Minister da memorandum pisilagani hairi
सही असगी मे की तरामापन खुराई असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA एल सुसेंद्र मैतेदा मोरे लंबी की क्वाथा सत्थरखिब एटेक अदु PLA के सर्जन मेजर सिंगछांग की लिसिंग मखा सत्थबनी हाइब खंग मंगमले हाइना मणिपुर पुलिस की डिपार्टमेंट की PRO ना थोकपा सिरोलमन हाइरगली वफम असे PLA की कादर नामायरकपम संजू मैते फारब मतुंगदा वहांग पाउंग सत्थबद खंगलखिबनी हाइरी इम्फाल सिटी की सुनतगी किलोमीटर अहोम की रेडियस मनुंग लैरिबा तागेल खोंगपाल की मियामदी थंगनब इसिंग अमदी लंबी थोंग फतबना अवाब कया मायोंगनरी अवाब सिंग असिगी मथक्ता था असिगी अंगन मसरुक्ता सुखिबा कन मनोंगना नंबुल तुरेल की इमाई पाथोकपदगी तागेल खोंगपाल की मफम अयाब इसिंग थुमजिन खिबना अवाब की मथक्ता अवाब हाबलरे इजाव हंथक्रबसु युं कया लैबे यादबना रिलीफ कैंप सिंग हांगदना मियामना संगजफम लौरी इसिंग इसाव असिगी मरी लेनना अमदी मफम अदुगी साखत थौरांग किदमक सेंखिबा तागेल खोंगपाल अपब्रिंगिंग कमिटीना रिलीफ कैंपता लैरिबा मियामदा ngasi सेंग यंथोखरे तागेल खोंगपाल अपुनबगी ओइना तागेल खोंगपाल मनिंग लेकाई तागेल खोंगपाल मोइरांगखोंग सिंगांगबम मपा मयांगलबम मपा तागेल खोंगपाल ममांग लेकाई अमदी मयाई लेकाई मफम तरुक्ता रिलीफ कैंप हांगलिबनी ngasi तागेल खोंगपाल मयाई लेकाई दा लैबा वाकम्बम मोधुबलागी युमदा पांगथोखिबा मियामदा सेंग खुसिनबगी थरमदुदा कमिटी असगी प्रेसिडेंट वाकम्बम इपोम साना अवाब तारा मफमदगी मियामना थेंगनरिबा वाकत अमदी अवार पासिंग लेंगाकी मफमदा सबसाना उहन्नबगी पांदमदा कमिटी असि सेंबनी हिरम खुदिमक्ता स्वथन लेरी हाइबदा हाइमन मथोकला रोइदबा मफम असगी मियामना थेंगनरिबा मतम मतंगी अवाब पोलमसिंग लेंगाकता मतम साना खंगनगनी लंबी थोंग थंगनबा इसिंग खक्ता नतना नोंग खजिक हेक सुबगा सिंग इसिंग सेंथफम लेतबना इसावगी अवाब नंगलिबा सि कोननबा सेबी साबियो हाइनसु महांगना लेंगाकी पुंगिंग सिंगसिलकली मसीद तैंग कुमांदा लेबा प्रजा अखोइ मेकअप थोकलसी अखोइ अपुनबा यूनिटी अमने संजलसी यूनिटी म संजम मतमदा अखोइ यूनिटी दुबु अखोइ मकुक सिंगनबा दायित्व लेबा अमदि दरकार होबना तंगाइ फदना मतम मतमगी अखोइ सिदेदा कमिटी मयाम अमा जाखो थरम पामबदगी मयाम थोखरे अदुबु कमिटी थोकलगसु कमिटी सिंगदुदैदा अखोइना थमिबा अखोइ पांदमदुगी मतेंग पांगो ओइना अखोइसु लाइरिबा सरकार असिदा मतम मतमगी दरकार होइबा सिंग डायरेक्टली स्ट्राइक तोबा ngamba थेंगनबा ngamba तंगाई फदना सि तौबिदारो अदु तौबिदारो हाबजी यम यूनाइटेडली अमा तौब दरकार ओइ इसिंग इसावना मरम ओरगा निंगथौ खोंगी तोंगान तोंगान फमसिंग दा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग दा ngasi फावबा लेंगा की माइकेदी मेडिकल कैंप पांगथोक पीदबना मफम असिदा लैरिबा मियोय कया अनाये यावब हौरे रिलीफ कैंप सिंग असिदा पुन मियोय सनी यांखैरोम लैरिबनी लोइना ना लायंगी खुदोंग साबा फंगदबा मरमना लाइना कया संदोरकपनी नाकलमरमदा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चीफ इंजीनियर बेडी राम की मियेंग मखादा निंगथौ खोंगी रिलीफ कैंप सिंगदा हौखिबा तांग 13 हौदना NSPC ना मथिंग पांगदुना लागली अदुगा ngasisu NSPC अबदी NSPC कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ना पुंदना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी NSPC केस नबकुमार अबदी महाकी स्टाफ ना लुसिंगबा थाउ थुम सेंग हवाई कया अमदी सिंग किलोलीटर लिसिंग मापन मथिंग पांगखरे इसाव नंबर मोरगा इसिंग थुमजिन बती लाइफम लेत्रबा यूनाइटेड फ्रेंड्स लाइब्रेरी एंड क्लब लंबोई खोनांग खोंगी अकोइबदा लेरिबा इमुंग सिंगदा सेंगबेक कुनमापन हवाई बेक तरेत असथाव अमदी हिदाक लांगथकी पोलम सिंग क्लब असने येंथोखरे मियामदा येंथोखरबा पोलम सिंग अदुदी इम्फाल वेस्ट डिप्यूटी कमिश्नर ना क्लब असिदा पिथरक्तुना येंथोकपनि हाइरी इसिंग इसावना अवाब तारबा मियामदा साना थानरा पोलम सिंग टेंगबाग ओइना पिरकपकितमक यूनाइटेड फ्रेंड्स लाइब्रेरी एंड क्लब लंबोई खोनांग खोंगना इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर बुथाकबरा फोंदोरकली इम्फाल की CMO BJP खेटिगाव मंडल कोंबर लाइसम लेकाई यूथ क्लब खुसम नदना कोंबर लाइसम लेकाईदा इसाउना अवाब तहलब सिंगल लेम लाइम कैम पांगथोखरे मेडिकल कैंप अदुदा मियोय सामरम लाइंग बता नतना हिदाक लांगथकसो लेम येंथोखी DM College of Commerce लेगदबा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया की इम्फाल स्टडी सेंटर अमंगसी हांगथोखरे होटल इम्फाल पांगथोखिबा थौरम असिदा महिरोय सिंग ओइबा कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम अमसु पांगथोखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना मतुंगारबा नुपी खक्ति ओइबा वाइखो मनी गर्ल्स कॉलेज पु अतुबा मतमदा बापुंग फाबा गवर्नमेंट कॉलेज अमा ओहेनबियो हाइना वाइखो मनी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन थोपा सरोल मदलेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली
Wangjing Tentha Khongbal Mea Lekai Powder Celeb Wangjing Turil Matakta Miam na Sakiba Ubak Thong Selpham Langak ki Loktok Laga Lana Session Keva Lati Haina Tentha Zilla Parisat ki member Inausana Pongtorli Ngasi Paumising go Unabada Inausana Thong Asi Sananaba 14 Finance Commission ki State Plan ki Manung Sana DRDA Thawal ki Makata Sananaba Taknari Gaida Thong Asi Darkar Leba Henman Kibana Miam na Sel Kaideraga Sakibani Thong adu sabda mahaki maike di angam baseli mating pangki thong sab lore matung phan lakpadagi tentha gi miam tanraga miam yaipana ba haidana tentha leima konjil ima lairembi gi nupa singi oiba sangnen sabada selpham adu sijina khibani haiki leiriba phalladu laktringai gi mamangda praja singi awaba kai kai yengaga hairiba thong asi mayamna contribution tawraga sudo me order laktringai da makhuna sudo amabnina order laba matungda aina phalasi manghaning dabdagi imalai rembigi sanglela sida mayam tanaraga mafam asida pujaraga madugi paisadu masida thada jaraga sajabani hairiba thong sabadu dasu ai angamba mateng laiba phaldu dagi angamba mateng oina tawjagi bani haiba wafam ase mayam da sengdokjari Handak nong kahai na subana maramaraga National Highway 37 ki lambi ki fifam patabana sakatara amadi taralitoi pan bagari sing ziri bamdang lansin mangamdana leire maramasina gari sing asida yariba posai sing asi matam sana posila pang yana na ba mari leina ba sing na atu matam di yangsin bi haina Manipur Drivers Welfare Association na thadra pasero lambada puning sing silakni hauze sanabagi pauda Maharaj Kumar Ghanindrajit Memorial Super Division Football League Tournament PYA Kairang Mai Pakre ngasi Ketigau leba abagi sanabunda tournament asigi sanakhiba tara Super League match amada PYA Kairang gi sanaroi Soeb Khana match asigi kuntra taruk suba minata sankhiba match asigi amatangara panjaladuna 11 Star Sporting Union akampat pu panjala masaina da maithiba pibangamki Imphal District Football Association gi mi makada Thasi ki tara taruk ki pangtok pa hokiba league tournament asida team tara matoi na saru yari hayeng tournament asigi tara matoi suba league ta YOAC khorai konsam lai kai amadi raw lare mam lai kai ga tara ni suba league match tana upa kyam gai amasung SAK yumnam khono ani na sanaragani Tara Nepal Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football Tournament da NCC Khongham Paramadi SKYC Awang Semai ani mai pakre ngasi Awang Semai da leba SKYC ki sanabungda chanakhiba football tournament asigi tara humdoi suba league match ama da NCC Khongham Park ki sanaroi Ais Dayanandana match asigi tare suba minute sankhiba matangai ba panjul laduna YDO Lamdong Konjeng Lekai bu panjal ama sene da maithiba piki sathariba Imphal West Super Division Football League Tournament asigi tara mari suba league tana SKYC Awang Segmaina YWC Malombo Panjal ani amada maithiba pibangamki match asida mai pakraba SKYC Awang Segmai gi sanaroi NJP Sourcina match ki takuntrani panam dini punthoi suba mina sing da panjal ani sanki maithi horaba YWC Malong gi amata ngai ba panjal aduna match ki nipu marphu suba minata S Rajuna sanki Imphal West District Football Association gi mi makada sathariba Super Division Football League asida team tare na sarugyari thas ki kulumdoida tara manga amadi tara taruk suba league match sing sanaragani Taruk suba let Longjong Kuber Singh Memorial League Cum Knockout Open Kang Tournament ki ahan ba quarter final da Wangoi Kendra Kangkut bi mai pakre lining thau sanamai Kang Association Wangoi mi makada Wangoi da laiba Longjam Lekai Community Hall sa thariba Kang Tournament asigi ngasi sana ki ba ahan ba quarter final ki match amada Wangoi Kendra Kangkut bina Wangoi Kendra Kangkut Sibu panjal taratarung ni panda yam laksana maiti papibagam ki Imphal ki DFO YL Joy Kumar na mahaki apupu ki mingda kasaba Kang tournament asida Manipur ki tongan ba kendra sing ki lak pa Kangkut tara humdai na saruk yari sathari ba Kang tournament asika heng sanagat ba ani sub quarter final da kontrakpam kendra Kangkut amadi nambol kendra Kangkut anina lamba tongnaragani Arabada bulletin asigi headlines amuna miyamda thamjagi Manipur lengana putholiba budget asi deficit tarba miyamgi yaifana ba karibati yaudaba budget ni haina opposition oriba congress na phongdokre
Indian Constitution के Article 3 वो सेम डॉक्टर नानो बस स्टेट हम सेम लग पता सोगल लिबे स्टेट सिंग दुगी legislature सिंग या बस सोइदन लो बहाई न मणिपुर assembly न वारे लो करे फैक्टर मयाम अम रेलवे की खुद लेतब मरम जरीबाम इम्फाल की रेलवे लाइन से करब मतम लोइसन मंगंगवत के हाइबा नमके हाइना रेलवे मिनिस्टर ना फोंगोखरे रिम्स की कॉन्ट्रैक्ट लेबे स्टाफ सिंग रेगुलर तालो हाइबा डिमांड द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई सिंग ngasi थबक लैब के खोंजंग संगसिन बहोखरे अमसुंग इरिल तुरेद सीना पंखिबी कागुई सिनलु पालमै मिसिग यसुब लंगला लंगदिल जुलाई कोलुमदai फावबदा पुथोक्त्रबदि मिसिग असि के जे सिनि फाल उकुल लबि तिंगी खोंजंग संगसिन लकतौरी